Sanibonani igama uzama umphakathi dade bekezela umphakathi siyethele yase-Israel singaphansi kwentethelo yase-Israel lakhona sikwi-project yokuthumelo esiwukhongelile badodwa bethu base-Israel basemukela ngokusemukela kwabo besemukela egameni lokuthi umcimelo akusiko ukuthi kuyifeshini umcimelo usiko lwesiZulu intombi mayogana iyacimeliswa so senza leyo nto silandela usiko lwesiZulu ukuthi intombi mayogana iyacimeliswa so siyabonga kakhulu bagcotshwa bethu base-Israel kwenze lokhu bekuhle kanje beyimpumelelo phinde ngibonge kwintethelelo yonke ephambili ukuthi ifike namhlanje senze lo suku ngiyabonga kakhulu. Yebo-ke njengoba beseshilo Mzama, sanibonani nonke, igama lami Bekezela kwaMkhwanazi njengoba ndiseshilo, nihamba nayo udade uMzama kwaMkhwanazi, ama-leaders wale project yomcimeliso e-Israel. Njengoba besechazile mina nje sengizodlulisa ukubonga kakhulu kubagcotshwa i-support abasinike yona isikakhulukazi usihlalo wase-Israel uMshumayeli Mchunu ohambe nathi kwaze kwafika ekugcineni kwalolu suku waphinda wasisapotha kakhulu. So siyayimema nje yonke intethelelo yase-Israel ukuthi abangakajoyini bajoyine, angeke bayisole, bazophumelela nabo ngelinye ilanga baphinde nabo senze njengoba besenzile la eThuthukani. Siyabonga kakhulu bethu. Ababingelela bonke lapha okhulumayo umshumayeli omkhulu wasePrince Atlantic namhlanje lapha eThuthukani eduduza sicela abantwana-ke amakhosazane entethelelo usuku inhloso yabo bekukuthi kukhona omunye wabo osedlula unyaka lezulu osedlulela-ke ebhandeni ka-14 ngomhla ka-31 Meyi uyobema esigcaweni. Bacela-ke abantwana ukuthi sihlangane silethe into ezinhlelo kuye oyizikwabo sibe sesisuka-ke singumafintela ahlukahlukene sazokhangela sizokwenza le nto uShembe-ke usifundisa uthando nobunye waze wabhala ingoma yakhe 2-3 wathi wonke umnyazaletha akabe munye size lapho ngobunye izinto nangesintu kodwa indaba ebesihlangane ngayo lapha yisabatha kaMnisi esinomhlaba sasesihlangana-ke sizihlobo zamanje siyakufisa-ke lokhu ukuthi simphumuze uShembe singandi ngamacala sandele izinto-ke zonke ey'nothando sithi thina ezala ikhaya izinto zonke ey'hlukanisa abantu ney'tshengisa inzondo noma-ke uma umthetho ongaligqugqumezeli uthando siyayisithi-ke thina ngokufundiswa uShembe akubonakala uShembe uyinkosi emusa uthando ufuna ukufunda nabantu besize ngalokho siyabambisa-ke bonke abantu ukuthi asime kancane ukuhlaziya izinto okungenanga esandle ngasekwenzeni izinto ezinto siphumuze uShembe athi uma ebuka izinto ey'mayelana ney'bandla kunyazi lezulu uthole ukuthi uyayigqaja manje besihlangane nenkonzo enjalo-ke sibonga kakhulu-ke kubantwana abakhokheli bafikile bazothi shaye phambi kwabantwana baze wafika nenkosi yesizwe sakashabalala namazwi amahle nabakhokheli yayinhle into ngoShembe kuyokhanya ezweni nade bekise konakele ngoShembe kuyolunga siyakhuthaza-ke lokhu ukuthi akukatheni silapha-ke kusabhrijini ephansi kwe-Gauteng okuyi-East ngibuye ngoba usihlalo-ke wakhona kule sabhrijini sithi nje sithokoze kakhulu ilanga lichitheke kahle lachitheka ngokukholwa lachitheka ngento ezinhle zokujabulisa inyanga siyabonga bathi usheshe wayeka ma bathi indlela ade ukhuluma ngayo umkhokheli angeke-ke bantwana basezulwini siyeqe inhlanhla engaka phambi kwethu sinenkosi yesizwe ekahle-ke eyaziyo le nsimbi eniyiphethe asiyazi insimbi eniyiphethe kodwa inkosi yesizwe ikahle usohlangothini iyayazi indawo ndaba ezitha libe linye njengenkosi yesizwe umphathise
siqopheka umlando nkosazana oyogana uzophatha ngisho umphako kwenkosi yesizwe abanikazi babantu abafundisi bokuqala bakaShembe yabezithi cha la ekhaya kuthiwa sizojabula siyayithanda ke lento yokujabula ngoba mawuhlala uhleka uhlezi umuhle kodwa umuntu ohlala ehlini ushesha aguge futhi uhleze embi mathi nahlezi sibahle njengoba hlala sihleka sizobongisa udadewethu wala ekhaya othe wayisuzela lenhlanhla engaka-ke yokuyokwenda siyakubongela ke dade ukuthi thena uma zenzeka izinto kodwa zange usayibona ungelutho uyibone utho siyambongela-ke insizwa le ethe yakubona ukuthi uyokwazi ukuvusa umusi wakubo dadewethu kusathatha le ndlela enzima angifuni mina ukudlala ngawe emendweni makuthiwa kamfazi ongemama kunjalo kusikini sisi lapho uyakhona ungacabanga ukuthi la uyakhona mhlawumbe usesekhaya noma usekhaya elikhulu kini kusemzini wendoda noma kusemzini wabantu la uyakhona kudingeka inhlonipho dadewethu oqala nje uzophuma ekhaya kini uye kuloya muzi kudingeka inhlonipho kudingeka uthando bathanda abantu bakhona akunandaba noma bewona bakuthanda kodwa uhlala unothando yena mfundisi esifundiswa la ekhaya uthando inhlonipho mangabe dadewethu bathandile abantu bakuloya muzi wabahlonipha uShembe uyokuvikela konke ohlangana nakho ngiyabongela-ke sisi ukuthi uNkulunkulu akukhumbule nabakini bakuphela enhlanhla enhle kangaka ngifisela nabanye abasafisa nabo ukuya kuleya ndawo kumnandi khona mosuhleli phela mozuba nenhlonipho kodwa dadewethu nani nisafisa ukuya khona athi uJehova nganikhumbula nezinsizwe isafisa ukuthatha engathi uJehova ngayikhumbula lezi ntombi noma lamakhosazana entethelelo ngoba bayingcwele akusho ukuthi uma usuyinkosazana entethelelo usesiya umuntu kuphela kufuneka ukuthi mawuwa bese ulala ngesisi ungavuka ithi ungawa bese uyavuka kuyaphileka bayingcwele kuyaphileka baningi abaganayo baningi abasazothathwa fise ngathi uShembe nganikhumbula kuthi konke lokho okuhle nizokuletha kudadewethu bese nani ngokulandelayo siye kwabanye kugcineni intombi zentethelelo kuthiwa incane sewomama bebhande inkosi yobusenikizwile amen sezulwini njengoba silapha nje kuthiwa umcimbi esize kuwo owezipho kuthiwa noma ngabe kuthiwa siyaqala ukubona noma sike sawubona izolo kodwa kubalekile ukuthi owezipho ubusisekile ngoba usuku othandweni kusho ichunu nami ngiyalivumela kunezinto ke eziyazithi uma ngabe iqala bese siyathuka kodwa kubalekile ukuthi uma ngabe zizinhle zingaphoxi zisuke zibalekile lezo zinto ikakhulukazi njengoba sinalabantwana nje esinabo abethu ithandwa zonyazi futhi bayasebenza akukho futhi la singathi singabasa khona ngoba bayasebenza futhi bayamthanda uNkulunkulu uma ngabe bengajatshuliswa yithi singabazali babo bayojatshuliswa ubani ngithi ke entombini namhlanje ekuyona esizoyipha izipho ekuthiwa iyahamba iya emzini ngingazi ukuthi kobe kuyinini kodwa ngalolo suku lolo ezoya ngale emzini kumele ngabe uma ihamba ifike lapha isikhonzele kahle singaphoxeki thina njengabazali bayo negama lokuthi intombi yentethelelo esikhathini esiningi ekuyayibonakala engazathi
umuntu ongelutho loyo kodwa yena uma ngabe ehambe emzini afike akhombise ukuthi umuntu owutho umuntu omaziyo uNkulunkulu ngoba kukho konke umuntu akwenzayo emhlabeni uma azana noNkulunkulu ayikho into engenzeki afike nje ayiphathe kahle emzini wakhe ahloniphe emzini wakhe ukuhloniphaka uhlonipha ukuthi uzohlonipha la ugane khona kuphela ngisho esizweni okugane kuso uzohlonipha ukuze uma ngabe abantu behamba behlangana nawe basho bathi waganwa insizwa yakwaSithole mingabe wakwaSithole mingabe wakanzimande waganwa unzimande laphayana silisulele igama lokuthi enene uma ngabe uyintethelelo into encane lizosulwa yithina ke intombi zentethelelo ngoba mengabe sifika emzini sofe siyiphathe kahle nje senzele abantu basemzini wethu konke kuhle ayikho into ehlula ukuhlonipha umyeni wakho umhloniphe ngisho sombona ukuthi uyintuthane kodwa kusala ukwenzile waba unkosikazi noma ngabe uzibona ukuthi wena usebenza umsebenzi ophezulu kakhulu yena umsebenzi wakho phansi okubalekile ngisho imali oyisebenzayo eyakhe ngoba uyindoda amen uyindoda abancane basezulwini kubalekile ukuthi ngeke ngisho mina mengabe ngikhuluma mina sengitshontshile emholweni wami ngeke ngithi ngitshontshe emholweni wasemankwanyane ngoba mina ngempela anginayo mina imali yasemzini wami so kuyiphathe kahle isithandwa sami ngikubona ngikwazi kodwa kusalayo kuthiwa ngikhulume ngishaqwe ichulu sengikhulumile ke bangcwele okuhle nikuthathe okubi ningakuthathi inkosi buseni kuzwile ukuphakama kwami kwabangcwele bantwana bonyasi lizulu bonga umusa nothando ukumenywa nje emsebenzini omkhulu kangaka uyintombi sentethelelo amen bangcwele angizukuchitha isikhathi oma sebekhulumile kakhulu bayala ngizokhuluma nje ukubili nokuthathu engiphathisa nje umphako kule ntombazana mntanami kumnandi ukulinda la ekhaya sikholela ukulinda nasemagcekeni esikuwo futhi obaba mkhulu sikholela ukuthi silinde akusho ukuthi mawungalindi awuphumeleli kodwa ukulinda kuhle bese yacela uNkulunkulu ucela isibindi sokunqoba ngikufisela umshado omuhle ngikufisela ukuthi lapho yakhona uzungabaphoxa abazali bakho ube incwadi ebhalekile lapho yakhona emzini abantu yobhala incwadi uphume nayo emagcekeni akini mawufika khona ufika usithobe ulalele konke okuzoshiwa egcekeni mawugana ke uthanda wonke umuntu osegcekeni uthanda wonke umntwana ophakathi kwegceke ngisho nabo bhuti ngisho nezalukwazi zakhona kuhleke ukuyithoba ungabi negama lokuthi ubani ozosilandela uhlanya phakathi kwegceke ukube ke ubhlungu bancele mawuzoshiwa emzini sebesho bethi ukube kodwa uma uyigcinile wabhalisa igama lentombi zentethelelo ukuthi nani niyathandwa emazulwini uShembe unithandile amen nalapha enyakhona futhi uShembe uyonibusisela amagceke akhona ngithi phambili mntanami uzuyigcine uyiphathe kahle uhlonipha amagceke ungabi inkosikazi ezoma emacingweni ikhuluma izindaba uthi mawungena egcekeni labantu kuthiwa nangokumabani sezothi kodwa ufika uhlale njengentombi lapho yakhona utshengisa ukuthi uyaliwe ube nomkhokheli phambi kwakho uma wakho wazoba nomkhokheli egcekeni lakini lapho sisuka khona ube incwadi ebhalekayo nakumnyeni wakho ngifisela inhlanhla enkulu intombi zentethelelo uShembe azanikhumbule niwele nani niyothatha
okufanele nina emzini yabantu. Inkosi nibusise. Abe sithi awucula esikhona uyocula kanjani ngalelo langa kodwa siyakuyeka nje esimabonga. Ngiyabingelela bangcwele nonke enifike lapha kule ndaba enkulu nami ngicela ukuyibona. Ngiyabonga kakhulu, ngibongela uMankosi amen ukuthi ngathi angayiphatha kahle njengoba hlela ileyo nto la ekhaya. Angiyazi inxa yakhe, angimkazi ngambona kuphela. Ngiyambongela kakhulu ukuthi angimemele abantu abaningi kangaka bazoba ethuthukane kubonakale into enhle kangaka. Ngathi angayiphatha kahle, ngiyathemba nezingane zakhe zijabulile ngoba ingane nasesingena kule nkonzo sezindala. Yethi noma ukhuluma lokhu uthole ezingathi azivumi kahle, kodwa ngiyathemba ukuthi namhlanje inhliziyo zabo zikhululekile. Ngiyabonga kakhulu nonke enikhona. Inkosi nibusise. Umsebenzi wonke niwenzile la nithathe khona ngathi uNkulunkulu angagcwalisa. Ngathi nani nonke enikhona enisanise ukuzohamba lolu hambo olude elingaka. Ngathi uNkulunkulu ngoba sidala ushembe asikhiphile isibusiso senu ukuthi ngathi ningangani. Amen. Sanibona. Lokhulumayo uAisadi Geledi waka Sithole. Imi usingaye namhlanje. Umsebenzi ungami namhlanje, umsebenzi womcineliso. Ngithanda ukubonga kakhulu, ngibonge ngisho nje ngingasayi ngimosha isikhathi ngithi ngicela ukubonga from i-protocol ngokulandelana kwabo. Ngibonge nabo isihlalo, ngibonge nabafundisi, ngibonge abashumayeli, ngibonge nabaphathi bomsebenzi, abaphathi bohlelo abasenzele lo msebenzi ukuthi ukwazi ukuthi ube khona. Ngibonga abawuqalile, abawuhlelile, ababonile ukuthi kubalulekile ukuthi nathi uma sizoshada nathi siwuthole umsebenzi onje, siwuthole umcineliso. Ngibonga kakhulu, inhliziyo yami ngiswela imilomo yokubonga.